Pictures Ibyo Productions ntazababeshya bandi gusoma hano bandi muri phone ndibize Mbafera gake gake Cine Machine Media Works bateguye filime bari benshi dutangire Black Bear Pictures presents Gaheza Simba agasone ninjye muntu wenyine uziko muri iyi minsi ndi kurwana nabyo a Black Bear Punch Place Production Hakuna urebe filime witonze Cine Machine Stampede Production Aliki Roman Worth Film mubonye nyiri filime Roman Worth tangire hakuno Jason Statham yagukine filime nka Transporter yagukine filime nka Hobbs and Shaw yagukine filime nka Fast and Furious yagukine filime nka Beekeeper yagukine filime kari nyinshi ibayise Shelter cyangwa se ubwugamo icumbi ukabari hakuno ne filime witonze nuko dutangiye filime gakeka cyane kukirwa Shelter waribonye izina rya filime n'ubwugamo cyangwa se ahantu umuntu ababaye by'akanya gatoya mu icumbi nyine nako ndakeka mwa muri kunyumva nsigaye mbizerega ko mu ndusha indimi kibazo gasanga ari umuntu uri kwibaraguza ngo ngiye ngo sinareba gasobane ngo ziriya filime zisobanuye ndakurira nka kumeneka shaho nk'uyu hakuno umugabo uri hakuno yibanira n'imbwa urebe filime witonze DJ Neighbor mwizindiro turagutera peace umusa ntago urapfa ucunga intoki zawe hakuno umugabo uri kumwe n'akana k'agakobwa gashyira mu bwato kuko ubushize byagenze sibyo aba ari kubigenza kana hakuno ava mu bwato bunini ajya mu kato gatoya kaza kerekeza kuri cya kirwa twabonye umugabo yarahagaze ari kureba ubwato hakurya mu mazi rebe ni nkuko waba uri ku nkombe nyine ukaba ureba mu kirwa mu kivu hagati hakurya DJ Peter Mwirango ngo munsi y'akabari niwe murara mwasanga n'izi filime kugira abandi bose sinzi ahantu bazikura bizi nabarabura mwana yaje hano adepoza ikazi y'inzoga ayivanye kuri burantuza nako ntago tuziranye sori arangije ko yakadepoje ikazi y'inzoga anashyiraho akantu k'akagift hano kagampano kuko ari gatoya ni akampano sibyo ikibazo rero mfite ubundi gusobanura filime ntago muzi ibintu biri kunsirikira mu mutwe wanjye ikintu cyose ndi kujya kuvuga ndi kumva ngo kubita kuri pa hakuno umugabo rero hano kantu ko kakadepoje inzoga gafata ikazi iri y'ivide karongera agacaho karigendera hano hari umugabo uri mu bwato rebye umugabo uri hakurya iriya atanabonanye n'umwana izina nyakuri bamwita Jason Statham niwe producer w'iyi filime akabara na main character cyangwa se main actor hakuno yifitiye imbwa yiwe bibanira nanjye nageraga imbwa tubana ariko uburozi bwanyu nayo mwarayirozi irancika heco ubupuki mwarayihejeje neza neza hakuno uburozi mugira haza umuntu uroga n'imbwa yawe ikagucika ariko nzi ko mwandoza ubukene none ubundi mwamaye amafaranga ubukene nkabuvamo mugabo yaje hakuno shyira gutya impano z'umwana ndakwiyamye yiterurira ikazi y'inzoga shaho turi hehe turi muri Scotland Outer Helpies ni ikirwa turiho cyo muri Scotland cyangwa se Scottish mugabo hakuno bari kwinywera yibandira n'imbwa yo kukirwa wa babiri undi gihe nahereye mvuga hari ijambo na rimwe mwigeze mwumva rakaceceke agaruka mu kanya uri kureba iki kaboyi hakuno yep What are we going to do today? uyu munsi turakora iki ndabizi se boss Job useful. Give us some thought. basi uyu munsi kiri kintu marira nawe umpa igitekerezo dukora iki hakuno sa kugaburira imbwa
gake gake zifite ibyanwa hano wayana icyabuze urwembe sa kwikinira chess abo umwe ku buryo aza no kuri chess akikinana ngiye kuvuga ngo akiki bitanibuka ko ndi mubyeyi dufatanyije kurera ari n'abana baba bareba izi filime mugabo zakuno na chess akaza kwikinana umwe checkmate ndatsinze sha ebe cyega cyo bucece yibanira n'imbwa y'uwa babiri minsi kisunika gabo yicare hano kagaruka kwikinira chess kwikinana umwe sharigere ribunshika ariko nkarivuga tu ai kava akajya yigehekane sana hana none se si cyo kinyarwanda minsi kisunika ukira ugacya umugabo yibera ku kirwa umwe sinzi impamvu uyu mugabo nta bantu abana nabo ntaki usibye imbwa sibye ko wenda hari n'abantu nabonye barushwa ubucuti n'icyizere nazo hakuno ende sinjya nivanga mu bya politike musore hakuno umugabo araryama agashidukira hejuru njye rebe bwatinze ibyo byakabaye hakuno umugabo bamugemurira byeri ku gihe byeri zo mu bintu byose yabura ntizibamo ugenda usiga ikaziya uhita ugaruka ndabona ikirere kimeze nabi uhita ugaruka wa mwana ndabona ikirere kimeze nabi n'amazi inyanja irimo kwizunguza banguke hakuno bamuzanira byeri ku gihe Jean arakomanga kode komanga ibutse ushaka kwamamaza nimero yanjye ni 078 211 295 503 undi tukirira sho nk'ibisanzwe shano ebya kana kazanye inzoga to yiterura ikazi y'inzoga sho don't come up here again utazagaruka hano wa mwana we hano hejuru hoyo kana gategama ikirenge Chiran most people just say thank you abantu benshi ubundi baravuga ngo murakoze impano hano it's very important that you listen ikiza nuko azajya unyumva wa mwana we don't ever come up here again utazigera ugaruka hano hejuru inzoga ugize isigari hasi week after week bringing you supplies ako buri cyumweru usko nge nawe kare tukuzana inzoga ntujya uzana hariya hasi ngo udusuhuze why is that kubera iki ubikora gutyo basha we petit ndakwiyamye ugabanya agasuzuguro n'akavenyuko niyam I'm not afraid of you je nago ngutinya karatongana je nago ngutinya hakuno kandi uyu mugabo kamuhaye impano imaze igihe hano karongera karayifata kayiterekaho kariyirukanyira karagenda gaca filime witonze mugabo nawe n'amayoga yiwe yizira hano hari abantu busanga bakunda inzoga kurusha igihugu hari umurare ejo bundi bambwiye ngo erega igihugu nicyo kiririmo ndabona warugorya ibintu uri kuvuga urabizi inyota ikwiciyemo se byaba bimeze bite twagira ngo tubamenyeshe abantu bose bari mu mazi iyi ni Coast Guard umuyaga umeze nabi mu nyanja harimo umuhengeri mushaka ukuntu muva mu mazi bigishyushye Jesse gira vuba uze tugende wakana we hakuno tu kana hano turababwira yuko umuhengeri uri kwerekeza mu burengerazuba mugire vuba ova muve mu mazi abari mu mazi mwese hakuno kana kaza hano kaja mu bwato gasubire mu bwato bunini rebe indeba gutya ariko wambwa we kabo windeba utyo Jesse hakuno kana
kira ngo ni wonkere wako bagendana nyirarume ye yari umugore arya saba ari nyirasenge ubwo yari umugabo si senyenge hakuno senyenge wiwe nyirarume amazi hakuno inyanja yigumuye nyanja yigumuye yubika kato umwana yari arimo mugabo nawe hakuno nawe ubwato amazi arabwubika bwibiza mu mazi hakuno kandi itangira kuwiringa ebe mugabo kureba hanze bari bamuzana inzoga karabaye mama we mugabo isafa yirukanga igitaraganya azarebe ko yatabara kana kari kumira ngeri sinzi ariko mugabo nawe afite ubwato hakuno ahita asunika ubwato yihuse ubwato yabwubakiye umuhanda w'amareyira ahita buta mu mazi ajya gutabara arebe ko yatabara ari umwana ari wonkere wiwe bose sinzi ariko nuko filime tuyitangiye bahise shelter ni ubwugamo cyangwa se icumbi hantu umuntu aba yugamye by'akanya gato cyangwa se amara akanya gato ahita akomeza hakuno kana hakuno kumba kana impamvu katari kuzamuka bisa nkaho hari za ndobane za nshundura zagafasha amaguru zakaboshya amaguru umugabo yagize gutya yicomeka amazi aza hakuno umugabo yibera ku kirwa uwumwe za nshundura ziba ziroba amafi kana zagafasha amaguru niyo mpamvu akana kari kuzamuka bikanga umugabo yagiye kugera hano dore uruhara do urwaye Godwin maniga maji hakuno kureba mu bwato bundi nyirarume w'umwana yapfuye tayari nyirarume w'umwana yapfuye kize gutya avana akana mu mazi rebe Gabi kubishuhe niwe wanzaniye ifilime arambwira ati simba ifilime uri kuyibona tama abanyarwanda ntabwo nari nzi ko Gabi akizi kureba filime nziza nukuri hakuno umugabo yagize gutya tabara kana yari yakwigezeho watanje ariko iyo bigeze mu byago nk'ibi byanze bikunze ntiwakwirengagiza ubuzima bw'umwana nk'uyu noneho mutoya kana gato yakazanye n'akana kameze nkeri sinzi niba kakiri n'akazima hakuno pumpsha kana biranga sinzi biranga kana karutse nk'ijerekani ebyiri simuzibonye ziriya ni ebyiri uzi si ijerekani yanjye bigizwe na litiro zingahe hakuno ibyo byarabaye yatabaye akana barangije aracunga ariko sinzi urwikiye ko uyu mugabo aba afite ngo ni urwiki boss ko mba mbona nawe uri nkanjye kana karakangutse bigeze nijoro Where's my uncle? Onkere wanje arihe? Marume arihe? Where's my uncle? Marume ari hehe? Kabara kihorera yapfuye. Kuki? Kana ubwato bwamumanukanye hasi mu nyanja. Yari yafatiwe muri ziriya ndobane naho ubwato bwafatiwemo. Kana karabyinetse. Karababaye. Sinzi. Hakuno kize gutyo umugabo yatabaye akana kari gasanzwe kamuderivaringira inzoga
agacoka kagendana n'amagambo menshi bavuganye. Uyu munsi wari nawo wa mbere bavuganye. Uyu mugabo so umushingwe nawe w'umubwejuza mbwa siko bavuga mu kinyarwanda arya. Hakuno kana arakeye munsi ukurikiye kana do kirenge gifite ikibazo ubwo kafatwaga za ndobane zagakaswa. Dukeneye gutunganya hano hantu, dukeneye kuhatunganya. Ubwo bushaka afite amagambo make yibanira n'imbwa ye bahora bazererana. Nanjye nuko yanjye mutarayiroga ngo igihende byari bimeze. Bantu muroga mukaroga n'imbwa. Cyawa mugani wa mikorojeni nta itunga indi. Shano shirama agatambaro kamaze. Kuki nta muntu wahamagaye ngo ubwire ibyabaye? Na polisi ubwo ntiwayihamagaye. Who else knows we're here? Ninde muntu wundi uzi ko turi hano? No one. Nta n'umwe. Sibyo? Just rest. We tuza mwana uruhuke. Shama rero wambwiye ko ariko guys utunga imbwa. Nawe urindi. Ndavuga we nago wayitunga. Sinatunga ikintu gikunda ibiryo nanjye mbikunda ndumirwa. Hakuno. Aramurebye ndavuga aka kanya ndayibaye. Abo hakuno aza kwinywera inzoga ziwe. Ni umusinzi bari kunywa none ibiyoga biremereye by'ibigwisiki n'ibirikere. Take me back. You can't just keep me. Ngomba kunsubizayo ntago wangumana. I mean, I don't even understand why you're here. Sindi no kumva impamvu uri hano. Lighthouse hasn't been working in years. Marume ko yambwiye ko hano hantu atagikora. Why? Ukaba utajya uhava kubera iki? Yeah. My family will be looking for me. Umuryango wanjye uraza kunshaka. You don't have a family. Nta muryango ugira wa mwana. Your mother died a few years back. Nyoko yapfuye imyaka ishize. Never knew your father. Papa we ntiwigeze umumenya. Never knew your father. Uncle's taken care of you ever since. Nyokorome niwe wahise akwitaho kuva icyo gihe. Kubera ko nta wundi muntu wari usige mu muryango we wanyu. How do you know that? Ibyo subiza ute? Well, someone will come looking. Hari umuntu uri buze kunshaka. Will they? Koko bari buze kugushaka. There's nothing here for anyone. Wa mwana we hano nta kintu kihari baza kuhashaka. Wumva utuje rwose ni njye nawe. Njye nawe. Hakuno umugabo kwizererera n'imbwa ye do. Cyo nkundira imbwa ni inshuti nziza waje hose ntiyagusiga. Niyo mpamvu njyewe Ebe kana hakuno kwa ikirenge za ncundura zagakasa ikirenge kirakomereka kiriho ibikomere byinshi. Kureba umugabo aragiye, kureba umugabo aragiye. Kana gatangira kuzenguruka mu nzu karebe nimba kahabona na telefone wenda gahamagare wasanga ikigabo ari cya kazungu ari cya rushimusi nta wamenya. Kubaza hakuno vuga amagambo make abaze. Kana kujya hano ukabona icyuma, kakuboneye icyuma hakuno kiriya kiganda gitera icyuma shyira ku musego. Kaba nimba nawe bari gucunga ibiki sinzi. Nshatse sinajya mvuga amagambo make nkavuga ari uko bavuze gusa. Katubigerageze ncicike. Ko byanze
k'umunwa undiye k'umunwa undiye kantu ko kakaryamye karara gashidukira hejuru do umunwa urandiye biranze pe biranze pe simuntenganye simuntera amabuye mw'abantu mwe muri kureba iyi filime biranze ukuntu umunwa wanjye uba uri kundya jano yarebye akana karara gashikamurika mu buriri je vanaho icyuma It's just a dream. we ni inzozi gusa mwana we It's just a dream. ndakubwiye ngo ni inzozi gusa it's just your dreams. I know you're scared. ndabizi ko ufite ubwoba And in a lot of pain. ndetse uri no mu buribwe buhambaye wa mwana we sibyo When you use a weapon, ariko iyo ugiye gukoresha intwaro you never operate from fear. ntabwo uyikoresha ufite ubwoba Always balance your emotion. iteka uba ugomba kurinda amarangamutima yawe sibyo Hold it like this. fata kino icyuma bagifata gutya wa mwana we pana kuriya wari ugifashe nk'ufashe umwuko Tight in the palm. igikumwe cyawe ukagifatishaho hejuru kandi ugakomeza nanyumva Good. byiza cyane byiza Wrong grip. aho ngaho uba ugifashe kabisa I'm gonna look at your ankle. reka ndebe ku kaguru kawe ukuntu bimeze kibu ndi kumva mu mutwe wanjye ibintu birimo ariko kubita kuri pa ntaka kureba hakuno umwana kaguru ntabwo kari koroherwa ahubwo kari gukomeza kurembamo ukuntu gasani sinzi impamvu uyu mugabo atari gufata umwana ngo amujyane kwa muganga cyangwa se amujyane muri farumasi cyangwa muri kirinike cyangwa hehe ikibazo bwatinze undi munsi nawe uracya reba ngwino hakuno ibiryo dumugabo arya nabi menya ari ifu y'ubugara aba yatogosheje sinzi arangije aza hano tangira kwishushanyiriza iki byose uwo munsi nawe urira ko bwakije ntibwatinze burongera buracya bibaye iminsi ingahe mureba filime yanyoboye yashizemo ubundi kwanza umuntu se ntiyapfuye mwarohamye mu bwato se yapfuye ko mbizi ko mukunda abapfu ahandi abazi reba hakuno abona umwana yasohotse n'imbwa rebe hakuno mwana arebye ibiryo najya ibi nta biryo bibirimo kabisa wapi byaruta ukabwirirwa. How did you know my uncle? marume muziranye muto nje nawe twarwananye ku rugamba twakoze mu gisirikare cy'abamarine. He never told me your name. kutigeze umbwira izina ryawe bibwa Mariko Royal Marine. Would it make a difference if you knew it? ubaye urizi se ubundi hari itandukaniro byaza At least know what to call you. byibura nkamenya uko nkuhamagara. We're doing okay so far. icyiza nuko tumeranye neza sibyo. Well, at least tell me your dog's name then. basi mbwira izina ry'imbwa yawe. He doesn't have one. iyi mbwa nta zina igira. What? ngwiki That's crazy. ibyo bintu ni ubusazi we. Your dog doesn't even have a name. n'imbwa yawe ubwayo nta zina igira ikibazo. Well, okay I'm going to call him siko ni imbwa ngiye kuyita Jack. ngiye kuyita Jacques. Jacques Ingenieri do Jacques Ingenieri. He likes the name Jack. arone dakunze izina Jacques. Jack.
ahantu mushaka intebe nziza zigezweho hariya mu gakiriro ka Rwamagana. Naza nako publicité nabanjijeho muze kwireba Jacques azajya bafasha. Black Queen to F2. Iyo Black Queen yishire kuri F2. Urabutsinze. Hakuno ayishyira kuri F2 koko. Didn't tell me you could play chess. Kutari wambwiye kuzi gukina chess. Ntabyo wari wigeze umbaza. Looks like I got myself a worthy opponent. Isa nkaho niboneye umuntu tuzajya dukina ubishoboyesha. Worthy opponent. Hakuno. Kureba hano umwana akaguru gakomeje kubyimba. Kari no kuva none. Infected. Ndabona hajemo ama infection. Can't we just go to a hospital? No. Kuki tutajya kwa muganga soya? Cyaba mwana ujya. Umugabo nimba ari gukwepa iki sinzi. I'll get what's needed. Ndaza kuzana ahubwo ibikenewe. Uvurire hano ndaza kujya kuzana ibikenewe nguvurire hano. Byo byiza. Sinzi. Nta kindi cyaba yaje hakuno. Fata ubwato ajye gushaka imiti yo kuvura uyu mwana. Arebe ko yabona imiti n'inshinge n'ibiki byose amuvure magenda ariko amuvure. Hakuno. Yabana umwana. Kumba umugabo. Kize gutya cyaje umwana arari hanze ari kumwe n'imbwa umugabo yashushanyije. Shushanya umwana n'imbwa uyu mugabo azigushushanya do. Ebe ibintu byose abona kuri iki kirwa aba yabishushanyije ntako atagize gusa yibera hano wumwe. Sibye aka kana muri iminsi gahari nabwo kubw'impamvu z'uburwayi n'ibyabaye byose mwarabibonye. Se gutya kureba hano kumbe impano y'akana umugabo yaje kuyifata ayifungura kureba hano akantu kaka obu karimo akantu kaga sky house nka kamwe kubatse kuri iki kirwa. Sky house ni light house byose ni kimwe wana. Yehova bo babyita umunara w'umurinzi sibyo byiza. Watch tower. Yagize gutya. Za mu mujyi. Azashaka arebe ko yabona hano hari farumasi cyangwa isivuriro, arebe ko yavanamo imiti yo kugira gute yo kuvura uriya mwana. Rebe. Ko yaje mu mujyi. Ndani ya kijijini. Kwinjira hano harimo kamera. Umugabo yinjira yiteye umugongo. To. Za kugura imiti. Za mebendazole. Assured this committee and the nation that her government, I quote, Sasa barakwereka hakuno hari inama iri kuba. would not ever collect data on British citizens. That her government, I quote, 10 years ago, the Prime Minister assured this committee and the nation that her Imyaka 10 itambutse Premier Minister ameze nk'uwaduhaye systeme y'ubwirinzi. government, I quote, was Kuri guverinoma yereka mvuga uko yavuze. not and would not ever collect data on British citizens. Baravuze ngo ntago bajyaga bafata amakuru bwite yihariye ku bene gihugu b'Ubwongereza. And yet, thanks to the recent hack into MI6, Ariko reka dushimire umuhaka wabashije kwinjira muri seriveri za MI6. we have now learned that not only has MI6 Ubu been ntago twamenye gusa yuko MI6 systematically harvested igenda ifata amakuru y'abantu bwite calls, emails, nk'amatelefone abantu baba bahamagaranye ama-email, and voting uburyo abantu batoramo patterns of the British population, but cyane cyane ku batuye leta y'Ubwongereza abantu batuye mu Bwongereza. has been doing so in order to create Nubwo bari barabihakanye ariko twaje kubona ko ari byo nyine dukoresheje amakuru y'umuhakazi wacu wabashije kwinjira muri systeme ya MI6 muri seriveri za MI6. MI6 ni biro by'ubutasi by'Ubwongereza. an intelligence super system Ndetse twabonye ko ari systeme idasanzwe, super system intelligence, ubwo ni nk'ari an AI advanced surveillance network, iteye imbere mu kugira gute mu kuneka abantu total human engagement analytics, bita total human engagement analytics, or more affectionately, cyangwa se mbivuze neza mu magambo meza fear. bayita FEAR. Ni systeme, reka tubyite AI, ni nka AI.
Some of the details are, of course, classified. The cyane amakuru amwe muri ayo ngayo nayibanga essence of Thea is to make better informed by'umwihariko amakuru yerekeye kuri Thea decisions, to anticipate threats more effectively. Thea ntabwo igigira gute Thea tuyikoresha gusa ari uko tugiye gushaka abantu bafite aho bahuriye n'umutekano w'igihugu. What you've been doing is unlawfully invading the life ibyo mwakoze rero ntabwo byemewe kuko mwinjiye mu makuru y'abantu bwite by'umwihariko abenegihugu b'iki So gihugu. they have nothing to hide. nimba ari inzira karengana ariko nta n'ikintu bafite cyo Went kuduhisha. online, MI6 have kuva Thea yajya ku murongo cyangwa se iyo sisiteme yajya ku murongo intercepted threats at a rate never before. MI6 yabashije guhagarika ibyaha byinshi cyane bitari byarigeze bihagarikwa na mbere. Say thank you. ahubwo mwakabaye mushimira Thea ni umugabo uri hano. Let me be clear on how this ends. reka nkubwize ukuri ukuntu ibi bigiye kurangira sibyo. You and Prime Minister Fordham under we na Premier Minister Fordham investigation and tugiye kubakoreraho iperereza Thea dismantled. turebe ko niyo Thea twayihagarika iyo sisiteme yanyu yinjira mu makuru y'abantu bwite ikajya kubinjira muri chat za WhatsApp ku matelefone guhamagara amamesaje. Was grandstanding Prime Minister. icyo gihe hano landi niwe wari Premier Minister icyo gihe sibyo. We both know the whole thing's a circus. twese turabizi ukuntu ibintu biba bigomba kugenda tugaruke 10 Downing Street ku biro bya Premier Minister w'Ubwongereza. ahangaha ni ibiro bya Premier Minister w'Ubwongereza byubatse munafate telefone yanyu murebe 10 Downing Street ni ku muhanda wa 10. The entertainment value. ntago twabikoze kubw'impamvu zo kwishimira. Hannahan is gaining traction in this election. ariko uriya mugenga ngo ni Hannahan bisa nk'aho ari kwikururira amajwi muri aya matora. Leak. aya makuru yagiye hanze rero yuko mwanekaga abantu. National embarrassment. mumenye yuko ari nk'igisebo cyagiye ku bantu. ni Minisitiri uriho ubu ari gushinza Minisitiri wavuyeho yakoranye n'uyu mugabo. Gonna have to steady the ship. You need a sacrificial lamb. bimeze nk'aho ukeneye igitambo ushaka gutamba rero. Stephen, you're reka probably tubyakire the Stephen. best spy master this country urabizi yuko ari we muhanga mu maneko b'iki has gihugu ever produced. But ndetse no mu b'iki gihugu kigeze you kigira. are a hopeless bureaucrat. ariko nawe uri aho muri iyi minsi umeze nk'umubirokrate uri aho udafite icyo amaze. We all have our shortcomings, Prime Minister. ariko Premier Minister urabizi yuko abantu twese tujya tugira gutya tugakora amakosa tugatebwa. nta muntu udatebwa. shortcomings nta muntu udatebwa. The tape stopped. It's just the two of us now. tape yari kodingaga nyivanye ubu ninjye nawe twembi sibyo. I think this could be a blessing ndakeka ibi byaba ari nk'umugisha uramutse bibaye koko. to get you back into the shadows where you belong. wakwisubire mu mwijima aho wahoze ubarizwa. Could be our little secret. rikaba ari nk'ibanga ryanjye nawe. Indeed, Mum. byaba ari sawa. To Frost, your number 2. She'll Roberta Frost uri ukungirije take over as head of MI6. akaba ari usigara ameze nk'ayoboye ibiro bya MI6 Interim appointment. ariko akaba hari nk'aho hari umuntu twashyize by'agakingirizo. Then, after the election, hanyuma nyuma y'amatora appoint somebody more appropriate. nkazashyiraho undi muntu ushoboye akazi That nyine. is a good choice. ariko uriya mukobwa Roberta n'ubundi nawe yaba amahirwe Team meza. player, and we don't ni want n'umukinnyi mwiza any nta mpamvu others. yatuma dukenera umuntu uvuye hanze ngo azayobore MI6. Enjoy your retirement. sawa genda uryoherwe rero no kuba tugusezere mu kazi. Prime Minister. urakoze Premier Minister amusezera ariko mu ibanga umugabo azajya akora mu ibanga hakuno. kwereka hakuno wa mugabo nawe uvuye kugura imiti hakuno yaje hano aza kugura icyangwe kwa Montana Stodo. yaje kwa Montana kugura icyangwe. It's too like I said we were supposed to go on the first. uko nabivuze I thought we would go bowling instead. This nari nzi yuko ibintu bitari buze kugenda. twari tuzi ko hakuno abana bari gufata video tuvuyeho. nanone twigarukire muri MI6 headquarters. Thea mainframe aho Thea ikorera MI6 ibiro bya MI6 hakuno baba bari kuraninga facial recognition. kureba hano umugabo uciye ku bana bari gufata video telefone yamufashe video hano muri MI6 bahita babona ko ari umuntu kamera zifashe kandi bashakaga. rebe hakuno hari akana kagahaka gahari do Celeste. High priority Thea alert. je hakuno Celeste. We have a retinal match. uyu muntu turabona amaso ye afite amaso y'undi muntu bimacinga. Oh, yeah. bamwita Timuri Chelmov. The high value target, one ni igipimo twashakaga kurusha ibindi. ashinjwa ko yaturikije ambasade yacu Algeria. yo muri Algeria. nyagasani sasa umugabo hano bafasha kuri kamera ndagira ngo urebe filime witonze aka kantu kataza kubacika. umugabo bafasha kuri kamera umugabo wacu twabonye babonye ko ngo yigeze guturitsa ambasade ya leta y'Abongereza yari iri muri Algeria. imboni z'amaso ye zije zihura n'iz'uwo mugabo ariko turebye neza umugabo nanone flame cyangwa se systeme ya Thea iri kwerekana ntago ari we mugabo twe tuzi. nuko wenda urebeye ku ruhande wabona ari we ko twese we Filled tuzi. with similar atrocities. Location?
arahagana hehe location ari muri Stornoway Scotland Outer Hebrides muri Scotland satellites now reka tuyishyireho satellite dukururire neza turebe Where is the assault team? ekipe yacu ya gisirikare iri hafi irahagana assault team Alpha niyo kimpi hari muyoherezeyo ijya guhiga uriya mugabo uyu mugabo ngo yaturikije ambasade y'Abongereza yari iri muri Algeria yaje gupfuka umwana imiti iri bukore wa mwana ndumva ikirenge gitangiye kumera neza yamuteyemo ibinya n'ibiki. Thank you for the sweets, by the way. Wakoze kunzanira bombo. Hakuno. Look at this. Imyenda nayiguze kwa Montana. Okay, it's the best I could do. Montana acuruza imyenda myiza nizere ko iri bugukwire. Sibyo? Uyu mugabo ngo yigeze guturitsa ambasade ya leta ya imini ambasade y'Abongereza muri Algeria. Kiye kwambara imyenda hano. Imyenda kwe kwa Montana sura yibona gute? Hey. I like them. Naikunze njyewe. Thank you. Ankoze. You're welcome. Akoze gushima sha. Akoze gushima. Hakuno ibyo byarabaye. Abanaza guteka gasosi. Kana bagahaye imiti kirenge nago kikiri kuribwa. Smells good. Iryo birahumura neza gusa umugabo twe twabonye systeme yagaragaje atandukanye n'uyu nguyu ahubwo sinzi ukuntu byahuriranye. Iki nibyo ntaramenya mwicare murebe filime buriya turaza ko. Much better than porridge. Ndana byiburi bibiruta cyagikoma ajya guma. That is a matter of opinion. No. Kiraho. Ako boss yo muri kurya ntarya. Wumva utekereza neza. What? Iki? Kabuyaje hano. Babigenze bite sinzi. Fatira Jimeli. Fatira Bayona cura kureba. Hari ubwato buri kuza ku kirwa mwibuke twaherutse bamuhururiza. Bavuga ngo yashakishwaga. Kabo yarikanze. Ubwato buri kuza ku kirwa bupakiye abasirikare. Ubwato buri kuza ku kirwa bupakiye abasirikare umugabo yahise ashyiramo igikote iryo joro. What's happening? Ni ibiki biri kuba? In the bathroom. Wecha mu bwiherero. The door. Ufungura urugi. Don't make a sound. Utagirijwe nari musoro. Until I come for you. Utaza gusohoka paka nje kukwitorera umugabo afata icyuma hakuno. Bikore Jesse. Bikora uko mbikubwiye umwana nawe afata kuto cyo ku meza. Stay. Jacques we gumaho nawe ufite kuzakorera abantu intebe. Gumaho ngaho, gumaho. Hakuno. Hey. Gumye hakuno. Jacques da. Iyi mbwa bayita Jacques. Ararangira amitana kureba hakunikirwa basirikare baje kukirwa tayari Nyagasani. Ibi ni ibiki banyarwanda. Mugabo yari yiturije abakukirwa yari itsimbye. Sahakuna gufatira hano umugozi aratuza ari pose. Weapons free. Kill target on site. Mukimubona muhite mumwica. Kill target on the site. Ibaziyo baje bavuga ngo muhite mumwica nta nubwo bari bugufate n'ukumwica. Kata hakuno. Chunzano. Iri kinosho. Iri tsinosho hakuno. Tayari. Mugabo afite imitego yateze ku kirwa yarabyiteguye ko akanya kari ko kose azatakwa. Nabyiteguye. Icyo kigoryi mu gishaka. Icyo kigoryi mu gishaka abasirikare bazamuka hejuru. Abacaniraho amatara. Abacaniraho amatara. Bya bitara byo muri stade kimwe bagukubita. Bambaye za Night Google's Vision. Abamena amaso. Mugabo arangije hakuno. Agufatira itadoa hakuno. Agufatira itadoa. Mubona hejuru. Masasa aravuga kana hano biragacanga. Mugabo yari yaritsimbye ariko mukomeze muzenguruke tumuzenguruke mwana. Mugabo yari yaritsimbye ariko akanya gato cyane kamwe konyine. Aburi wewe irengero. I mean agiriye mu mujyi gato k'Amerika mufata. Dore bibaye umugabo yari yaraburiwe irengero. Tayari. Mugabo hakuno baje kwica nta nubwo baje ngo bamufate. To.
ye kubita agatado hano mumenaho mazutu ahita amutwika nta mikino. DJ Peter Mwirango imeze bita umusa ko twaburanye usigaye ubazaye hakuno ye uretse sunika abasirikare bakoramo akazi. Mugabo ntago ari umusivili burya arwana muri kubibona ko ibintu bye byose biri ku mibare kandi abatuje ari poze. Kumbe hakuno Jacques yambwa hano bise Jacques hakuno bayoburetse yataka umuntu hakuno umwana muri tuwarete faya imbwa bayitamo. Ubu iyi mbwa izizi iki koko? Ubundi wishe imbwa ukubita imbwa bashaka sebuja filime witonze shira hasi wakana we kana hakuno hari umwana mbonye hano w'umukobwa ndi kumusohokana extracting her now. Jacques we Jacques asigara hakuno hebe hakuno baba bari gushaka umugabo bamubuze kubita hakuno ikintu cy'indobane ahita atende ku musirikare. Zirika hano ikintu cy'ikiyuyuzo kinayo hakuno vayo kirana asanga mugenzi we tayari bamumanitse ku mushito mugabo vayo muratse tari icyuma musubiramo ikindi umena impyiko fatira hakuno ingashyo y'ubwato muratse ku ngoto karonzora ingoto rica kurebana akana barakajyanye ka Jesse pajya mu kaguru k'abafite tagatisha cyaguka mu rutwe na rwararumena. Nta mikino umugabo afite. Umugabo bisa nkaho bamwibeshyeho baje bumva ari umuntu baje gufatirana gutyo gusabira ukumva umugabo arenze. Umugabo ntabwo asanzwe yavuye iryo joro gitaraganya to John. Who is that? Aba bari bande za hakuno. Who are these guys? Aba bagabo ni bande to Timbunda. I need you to wait here. Ndagira ngo ntegerereze aho. Nta kintu kiri bube. I'm coming right back. Ndaje tugende. Where are you going? None sugiye hehe? Ndaje tugende wakana wentegerereza aho ngaho. Nasani. Filime bayise Shartange banyitaga heza. Batman wina nkwibutse ushaka kwamamaza. Mirange ni 078 2 905 na website muri iyi minsi igiye kugaruka ku murongo. Iranda maintenance n'utuntu duke tutari tumezemo neza turi gukorwaho ubundi tugaruke ku murongo oneya twirira show nk'ibisanzwe. Ebe kizana sanga imbwa yapfuye. Babarire mwana umusa. Sorry old boy. Babarire. Yaje hano fatira agatelefone hano amatushe ndashaka gufata reservation kandi mfite n'umuzigo. Sawa ndaje sinzi uwo yahamagaye rangije avanamo na batiri batanamutrackinga bakamubona. Nicyo gihe ngo tugende. Hanyuma se Jacques we iki Jacques biragenda wicara mwaho tugende wa mwana ibintu byakomeye fakumbwa ibintu byakomeye jya mu bwato tugende ceneye kuvana tukagenda ariko hakuno tu Masterwood and Board Limited ariya mu gaciriro ka Rwamagana cyangwa abantu mutuye Rwamagana Kayonza Nyagatare Alpha Team come in. Kabuga Alpha Team muri kunyumva tukiruke kuri MI6 bose bapfuye. Where's this guy? Ese uyu muntu ninde? He's not Chimoyev. Uwari we wese ntago ari Chimoyev ubwe twavugaga kari. Nearest to Wanasa.
ninde mukozi dufite uri hariya hafi w'umusirikare asset igikoresho Walkman Munyakazi. Okay, Munyakazi mumubwira aje mu kazi. Hanyuma mubwire n'abasirikare bose bari hafi aho baryamira amajanja. Mumenyere nguriya mwana w'umukobwa we kandi ninde bari kumwe. Kwereka tuvuye aho ngaho tugaruke hakuno. Hari umugabo ngo bise Walkman cyangwa se Munyakazi. Munyakazi ari hakuno tu. Tari Munyakazi wina hariko. Haleluya yo fana. Munyako bigoye kwanga. Gaheza se wa mwango uti. Bamuhaye akamesaje. Reba filime witonze. Umugabo yapaye yinjira akato. Icyo joro aragenda mpaka mu rukerera. Bwarinze bucya mu rukerera to. Byamitete umwana arafite ngo arwaye ikirenge byose byamushizemo. You're hurt. Fine. But you're bleeding. Wakomeretse bimeze sari kuri kuva amaraso. Je ntari bindeka. Je winjira ikibazo. Winjira ikibazo. To. Bantu muteza Kimironko. Uje mubwira DJ Neighbor batemo. Stay behind me. Nguminyuma ariko washinga studio muri iyi minsi ubundi ngacira rimwe amazima. Sikari byo ariko. I need to check something. Wait here. Hari ikintu nshaka kujya gusuzuma weguma hano. Guma hano. Ebe. I need to go inside. Get the keys. You mean Nyine kujyamo hari indani nkazana imfunguzo z'imodoka ukayiba. You wait here. Wenda shaka ugume hano. Sibyo? Ntegerereze. Ever use a gun? Wigeze ukoresha imbunda na mbere? I shot squirrels with my uncle's air rifle. Nigeze kurasa ifuku nkoresheje imbunda ya onkere. Okay. Nziza cyane. Ifuku n'umuntu bose bapfa kimwe. Against your body. We fata imbunda hano hiyerekezeho. Dad, keep your finger off the trigger. Urutoki ruvane ku mbarutse. Iyo mbunda iri sensitive ukozeho cyane wayiturasa. Kandi wegamira urukuta uranyumva? Hakuna kana. Hakuna kana gafashe imbunda do. Kamera, gusa ufite mu busivile bwinshi. Voyage hakuno. Voyage hakuno. Ebe. To. Hey. Shano. Munzu y'abandi je gushaka urufunguzo rw'imodoka. Shira aho arakana kamubonye. Ha. Shiraho na nyiri inzu papa w'umwana. We. That's as far as you go. Aha niho kure wari kugera. Akiraho nawe. Put it down. Shira hasi. Please. Ndakwinginze amugabo udatuma nkurasa. Oh. Let's go. Ani bari byereka tubitware gake noneho. Kirya abandi. Can you help him? Uwo mugabo yakomeretse wamufasha ukamuvura. Sinzi. Hakuno. Kwereka hakuno muri MI6. Ni ibiki ndi kureba? Chermoyev, his profile's been Malik Chermoyev. See here. Izina rye sinzi ikibazo rifite. Code's been manipulated to hide. Bisa nkaho uyu mugabo bamwitiranyije n'undi muntu. Camera captures the real person. Umugabo kamera yafashe wanyawe, huh? As him as Chermoyev. Bamwitiranyije na Chermoyev. N'ibindi bintu ntamenya. Self-deleting code. Wakoze ibi bintu wari we wese afite self-deleting code zisiba ibintu muri system ya MI6. That's the guy. Uyu niwe twashakaga. Mason. Michael Mason. He's one of us. Ni umwe muri twariko. Ndabona ari umukozi wacu. There aren't many details. Ko mbona nta bintu byinshi bimuvugaho. Orphaned. Nuko yakuze ari imfubyi. Operator. Yahoze ari SBS operator. 10 years ago. Yiciwe mu kazi imyaka 10 ishize. Kibazo ko mbona tapwekire in action in 10 years ago. And one of our own to be targeted. Iki cyatuma babeshyera umukozi wacu ngo abigipimo. Simbizi. Oh. I just tried to access his mission logs from Paul. Nagerageje kureba misiyo zose yagiyeho ajyaho dore ibyo nabonye do file not found nta kintu wamubonaho
muri system ya MI6 nta komeza ushakisha mwana. Oh, the ops room just intercepted a 999 call from a farm. Hanyuma mukanya ninjiriye itumanaho rya polisi numva hari umuntu uhamagaye ari gusaba ubufasha. Ngo hari umugabo uri mu nzu y'iwabo. Thank you, Ross. Urakoze Ross. Kwereka wa mugabo wahoze ayobora MI6 babaye bavanyeho yaje hakuno ndo. Yep. Gace bucice mu gace. Jambo kurindi filime nababwiye ngo zigiye kongera zimeneka ubu mfite akanya muri iyi minsi. Nk'icyumweru n'igice cya 2. Arasubira mu tundi tuzi twaturaka twe ku ruhande. Yari hano. Wa mugabo wahoze ayobora MI6 yaramubonye arikanga Yesu Kristo. Tu bafite imbunda ni mudufashe ndetse data bamufashe. Who we thought his name is Michael Mason. Igipimo cyacu ntago ari twakekaga ko ari w'izina rye bamwita Michael Mason. And I want him caught and brought him for questioning. Ndashaka ko mumufata mukamuzana tukamuhata ibibazo. Munyakazi ari mu nzira ajyayo nyakubahwa. Dore Munyakazi do. Walkman Munyakazi ni ugiyeyo byiza cyane. Byiza cyane uyu nawe amaze kubona ugiyeyo ahita amwandikira ati this is now Black Hat Ops cyangwa se no operation y'ibanga. Abari nje nyine uza guhereza raporo kumbe Munyakazi ari kwerekeza aho bamubwiye do. Ndabyumva nyakubahwa nabwo biri kuza mu makode. Cyiza ukimubona uhita umwica kandi MI6 yamushakaga ari muzima. Ukimubona wowe uhita umwica hanyuma se umukobwa bari kumwandega hebe hako eliminate nawe umuvane mu nzira. Bari kohereza kode ziri encrypted bakazidecrypting ariko zagiye ziri encrypted. Mason urakapfa hakuno kumbe Mason urimo kuvura. Not sure how good this will hold. Sinzi ngo izi ndodo ziragufata byihe kingana. I've only stitched goats and sheep. Kubera ko ubundi nadodaga ihene n'intama gusa. Ndakeka ari sawa ni sawa. Tugiye kukuvira hano twigendere kabisa. Yep. I'm gonna need your truck. None se ko dushaka kudutiza imodoka yawe. It's by the front door. Imfunguzo ziraho ku muryango. Start it up. Genda uzana imfunguzo ubu rutangira imodoka. Je ntago nshaka kubababaza ariko bano ntago ndi bubababaze sibyo? Ariko umuhungu wawe ari he? Cyataza umuhungu yamuhururije. Golam. Callum we. None avuye hano. Did you just go do something? Wa mwana hari ikintu wakoze? Avuye kubahururiza. Callum. I called the police. Nahamagaye polisi. Ibi byana bitumva. Mugabo bya yari yigendeye mu mahoro. Ese n'ikindi tugende bigishyushye. Tugende gwino. Icara ntunyeganyege. Icara ntunyeganyege yumva imodoka za polisi. Nibuke polisi babaye amategeko yo kuvuga ngo bamufate bamujyane. Responding to a home invasion at the farm. Ngo hari ahantu habaye kwataka ku ifamu sinzi n'iki. Mubwira abapolisi ntibatake rero. Perimeter. Abapolisi bazenguruka aho hantu. Do not engage. Nimwatake over. Ndasubiramo. Do not engage. Nimwatake mwe muzenguruka aho hantu. Hakuno du. Polisi sihabwa amabwiriza igitaraganya yo kutataka aho hantu. Bagiye kuza kugufunga. Abapolisi reka ntago aribo bampangayikishije. Kuki? Tugende mwanange tugende. We mudafungura umuryango. Ndafungura umuryango. Faya! Gahanga barakamena hano hari mudawushwa. Walkman Munyakazi yahageze. Bisasu mfite imbunda nini koko. Niriya sasu mucakira hano rivuye. Sorry. You need to stay here. Wa mwana umpabare ari kukeneye kuguma hano. MI6 nayo birayicanze. Mugabo ari guhigwa n'abantu barenze MI6. Sinzi. Polisi hakuno. Shira imwara yawe hasi kira hasi biki. Uretse polisi igiti. Kubita polisi hano igiti do. Polisi bo bafite amabwiriza yo kumufata ari muzima ariko harundi uje yica. Harundi uje yica. Kize gutya gufatira hakuno do. Munyakazi warashaka kwica niyo mategeko yahawe na wa udoza yobora MI6. Wa polisi kubita urusenda mu maso polisi sibyo ni. Kubita hakuno umuriro. Dufite abagabo benshi bari hasi umugabo ahita yinjira imodoka do. Nambura imfunguzo hakuno. Turi muri Scotland. Patch me through to Workman.
mumamagarire Walkman munyakazi ituma nawe ryarivanye ese ni iki kiri kujya mbere aba bari bazi ko ari bari gukorera kumba afite undi ari gukorera icara wa mwana we kandi ubika umutwe wihishemo aho ngaho mwereke uko akazi tugiye kugakora ngabavana amashyira mu gabi kubishoye ko yanzaniye filime ya danje we filime yaryo bagize gutyo se yiba imodoka ya polisi umugabo acaho kumbuka agenda hari uwamukurikiye uri muri Audi kurikiye hakurya aramubona sinzi ariko bonga hakuno banza mukoza wakura imodoka arayikaraga undi nawe arakomeza imbere ari mu ya polisi undi ari muri inyuma amuri bubi sinzi ariko mu muhanda mw'imbere undi inyuma faya masasu sinzi ariko kozaho nanone biranga sinzi ariko hebe sinzi hakuno ngabo mw'icyambu umwe ari imbere undi ari inyuma atwaye polisi undi amuri inyuma atwaye Audi sinzi ariko kata ku ruhande undi araporomoka akomeza imbere ngeze hano ahita yongera akata imodoka undi aca imbere ahita akata hakuno atwaye imodoka nziza iremereye izi modoka nazo ziba ziremereye sinzi ariko ngo ni ibiki ngo wagwane ngo ibi ni ibiki shira hakuno ngabo yakurikiye ngo bamwise munyakazi bamwise Walkman kana hakuno sinzi ariko mugabo bari inyuma bari bubi mu binogo akana bari kugenda bagacunda mwibuke kari kanirwariye n'akaguru hakuno kigabo kivayo sinzi ariko vayo masasu yafata feri kigabo gitoromoka gita kijya imbere ahita yakserera ahita gikurikira bigishyushye ahita gikurikira nawe akijya inyuma kigabo kirenza umuhanda kirenza umuhanda cyegura modoka arayegura neza cyane arayidepoza muri Veniseke Muvezari parika muri Muvezari hakuno arangije kira gutya asubira inyuma caho kigabo yagisize aho ngaho kigabo yamusize aho ngaho utayikomereza nta gutinda mu nzira caho kuno rebe switching cars. Tugiye guhinduranya imodoka yewe mwa. Hano tugende duhinduranya imodoka. Abyumva polisi nimba bayitwara imodoka polisi iri gushakisha imodoka yabo yatwawe do. Mugabo yasigaye hano yababaye shaho. Yababaye cece. Mujinga. Mugabo bamwise munyakazi Walkman. Vuyedo. Vuye hano. Komeretse. Are you okay? Meze neza rata. Meze neza musore. Hakuno umbuko araho avani ya polisi nyuma. Ebe. Tajya ahita yica abapolisi. Sakuno ari umugore uri hano mu modoka. Babyaragenze bite? Sinzi. Twigarukire kuri director wa MI6 kuri uyu munsi to. Mu makuru bafite ahantu amakuru agarukira n'ukuri ya mugabo bari guhiga yapfiriye mu kazi. Myaka 10 ishize bari baramubuze. Hello, Roberto. Yego Roberto. Going to rub salt in the wound. Umamagaye se ngo nyongera umunyu mu gisebe ko banyirukanye. Yego nyakubahwa. What it's worth, I think the Prime Minister sacking you was a grave misstep. Ndakeka kuba Premier Minister yarakwirukanye. Flattery will get. Ni ikintu yakoze kabisa
cyari yari amahana akomeye tu. You're everywhere. How can I help you? Gufasha gutese kumpamagaye. Does the name Michael Mason ring any bells? Izina Michael Mason hari ikintu waba uriziho? Umugabo arabizi twe twabibonye nene wabwiye uriya mu nyakazo wabo ngagenda arasira kwica. Where did you hear that name? Iryo zina se waryumvishije he? Down a full assault team. Yashize hasi assault team yacu yose. Alone. Wenyine uwumwe. Alone. What I'm about to say doesn't exist. Ibintu ngiye kukubwira ntago bibaho wa mwana we. Nyuma y'ikiganiro nje nawe tugiye kugirana. Uranyumva? Years ago, imyaka yashize we ran an off-book program. Twigeze gukora program itari ifite ahantu yanditse muri MI6. Elite operatives called Black Kites. Twaubatse team cyangwa se equipe y'abagabo bitwitaga Black Kites. Operatives untethered from MI6's oversight. Bakoraga ibintu MI6 nayo ubwayo itajibasha gukora. Mason was one of them. Mason yari umwe muri bo. Yeah, he was one of the first. Ntabwo yari umwe muri bo ahubwo we yari uwa mbere muri bo. He was a prodigy. He became our god. Yararenze yaje kutubera nk'umudari wa zahabu kabisa uwo muhungu. What happened? Byaje kurangira bitese byagenze bite. To eliminate a foreign intelligence officer. Yaje guhabwa akazi ko kujya kwica maneko mpuzamahanga. He spared the target. Arangije aramubabarira. Falsified his report and then disappeared. Arangije amaze kumubabarira raporo ziwe zose yarazisibye ibintu bye byose arabisiba arangije ahita burirwa irengero. Wait, he defy orders. None kubera icyo yasuzuguye amategeko mwari mwamuhaye yo kujya kwica mu maneko mpuzamahanga. We think he was turned. Dutekereza ko impamvu yahindutse akanga gukora ibyo twamubwiye. I'm sure for a king's ransom. Ntekereza ko wenda ari izindi mpamvu. You need to understand something. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kumva wa mwana we. Sibyo? Mason isn't just an assassin. Uriya mugabo Mason ntago ari umwicanyi. The precision instrument. Uriya mugabo ni igikoresho kidahusha. Stopping him. Ntago mwe mwamuhagarika. You need to throw niba mushaka kumuhagarika everything you've got at him, Roberta. Buri kintu cyose mufite mukimwoherezaho, buri musirikare uri hafi, buri gikoresho mucyohereze. Mason unfortunately has ikibabaje Michael Mason become a cancer on all that we stand for. Ameze nka kanseri twese duhagarariyeho. Uriya musore ntago asanzwe. Yes sir. Yego nyekuba. Ayo ni amakuru yandamenye yahoze abakorera uruyara yamwihereye. Nimba ariyo nimba atariyo turaza kubimenya. Filime witonze gake gake bucece mu gace. Sinababwiye ngo filime nziza ngiye yije ndakora izitari nziza nkaba mbari. Ndashaka bwa bumenyi bwawe ugira tubujyane mu kazi. Yaje hakuno kureba wa muhaka Celestin. Am I going to get fired for this? Umenye ko ibi bintu ngwaye byatuma banyirukana. Not as I do. Keretse ari ngiye ukwirukanye kari byo usigaye nyobora MI6 se. Inde wakwirukana. I found the Black Kite files on a backup. Naje kubona ibyandiko by'iyo team bitaga Black Kite server. Kuri backup server kuri server ya backup. Mason was helping an Iranian scientist. Mason yari ari gufasha umugabo w'umunya Iran kwigumura kuri leta. He gave us everything on their nuclear. Kubera ko umugabo w'umunya Iran yari amaze kuduhereza ibintu byose amaformule n'ibiki byose kuri nuclear program cyangwa se ku buryo hari gukorwa igisasu kirimbuzi. Instead of protecting him, aho kugira ngo amurinde rero, Mason was ordered to kill him for deniability. Mason we bamuhaye akazi ko kujya kwica uwo mugabo. Looks like he refused. Bisa nkaho yanze kugakora rero. Uyu makuru yarayabonye batari bamuhaye yandi yo ku ruhande. Mason ikintu ari kuzira nuko yanze kwica umugabo w'umunya Iran wari umaze guhereza MI6 systeme n'amakuru yose y'uburyo intwaro kirimbuzi ziri kuremwamo. Byiza cyane rata Madi. Aho kugira ngo amwicara murinda kuko yavugaga ati leta yacu yayikoreye ibyo ishaka none bo bamwitiye kumwica. Hakuno tu kumbuka ari muri ibyo. Ko ari muri ibyo ari kamera iri kumureba. Hey! Hari kamera zikigariwe Roberta koko waritse. Bantu ntago mujya mubasha kumenya aho mugarukira kweli. Cicicyo. Hakuno. Angaba bagize gutya. Ebe. Scotland yarya nayo iba muri United Kingdom. Na za Wales gutyo. Umeze neza. Ebe. I can't handle the truth about who you really are, but I can. Ndakeka ushobora kubutekereza ko ntabasha kwihanganira uri we ariko nabyihanganira wa mugabo. Well, do you have family somewhere? Basi hari ahantu ugira umuryango byibura. Cyari umudahambana. No. Happy nta muryango ngira.
You never wanted one? Wigeze wifuza kugira se byibura? Wife, kids. Umugore, abana. Wigeze wifuza kubagira? Shaho nk'umugore ukabya. Complicates things. Wa mwana ibintu biracanganye. Apfuye urwanja. I'd rather it be complicated then. And have my mum back. Byarutwa bigacangana ariko ngasubirana mama cyangwa se wonkere wanje. No. Ariko ubu nta numwe mfite. Now I have no one. I wish I could tell you life would always be fair. Wa mwene nakwifuje kukubwira ngo ubuzima iteka bunyuze ibintu mu mucyo. Ariko ndakeka ukurura kuza. Ko ubuzima butari fair pe. Nakakubwira ngo ubuzima buri. Nta mwana wakabaye anyura mu byo wanyuzemo. Oya. Just don't ever let it break your spirit. Gusa ntuzatume bikwangiza muri wowe. Icyabi cyari cyo cyose. Okay? Uranyumva, okay? Uranyumva ye mwana. Hakuno. Reba hano. Shyira hakuno. Foto ya yamagaye yari ishushanyije. Byibura nshakura wari umufite. He was your family. Yari ameze nk'aho ari umuryango kuri wowe. How do you keep it? Oya, ako kantu kagumana ku gapapuro. Kigumanira gashushanyije iriya mbwa. Ebe. Hakuno. Ajan. Okay, there's a camera up on the wall in front of us. Hari kamera iri ku gikuta kiri hejuru yacu, sibyo? One behind us. Hari n'indi turi inyuma. Get out on my side. Keep your head down and keep it forward. Giye gusohoka uhita wubika umutwe kandi urasohokera hakuno kuri uru ruhande ndiho. Kandi agahita gasohokera ku ruhande ariho. Takubika umutwe bahita bakomeza urebe. Tu. Shaho kamera utanababonye kuko ibabonye ubwo nyine n'ubundi. Kumva uko bakagiye. Hakuno hari kamera yo mu modoka za dashcam yamufashe yindi. Nyagasani. Hey! Uyarabibona. Uyahita asibira. Ahita asiba ati abo bataza kumubona. Uyu mugabo uri hakuno. Sinzi. Ahita yoherereza korodone. Wa mugabo wiwe, wa munyakazi we ahita amwoherereza korodone z'ahantu. Abonye uriya ari. Ahita amwoherereza lokasiyo. Bivuze ngo yaramubwiye ati genda umuhinge kandi umwice. Genda umuhinge kandi umwice. Hey! Hakuno. Aje ku rusengero. Reba. Aje ku rusengero. You find religion. Kuva ryari warakijijwe se? Today. Uyu munsi nibwo nakijijwe. When a ghost called me. Ubwo umuzimu wampamagaraga si wari narinzi ko wapfuye wampamagaye ute? Kureba hano. We have different interpretations of what baggage means. Ariko menya nje nawe tutazi ubusobanuro bumwe ku cyitwa umuzigo. Ni wampamagaye umbwira ngo ufite umuzigo kumba ufite umuntu. Just saying. Niyivugiraga da. Bwatinze bahita binjira mu yindi modoka. Ciao. Yep. Hey. Chega bucuce mu gace. Easy ahantu kure do. Mu cyaro ahantu kure. Jean. No, that's the workshop. Aho ni muri workshop sha wa mwana. Thing or another. Banuba kutuntu n'utuntu. There's lots of tools about. Wirinde mnuja kuzenguruka mwango atagira ibintu bigukomeretsa. Kana hakuno. Jesse.
Jesse, why don't you go get a drink? wajya mu gikoni ukazana icyo It's in the kunywa. bag. Igikoni kiri hariya You inyuma. want me to leave so you guys can talk? You can just. Urashaka ko ngenda nimba ushaka ko ngenda ngo tuganire wabimbwira. Kareka kunyohereza inyuma nkaho ndi umwana. Mbaye mwana. It's okay. Bimeze sawa mwana, bimeze sawa. Hano gahise kamucyura wambwe nkagenda nimba ushaka ko muganira utagiye kumbeshya. Girl. Uriya mwana bitebye. Who is she? What are you doing here? Uriya mwana bitebye ninde? We serve together. Njye na onkere wiwe twarakoranye mu gisirikare. I need a way out. Nkeneye inzira imuvana hano ikamujyana. And I'll start figuring out how they found me. Ubundi ntangire menye ukuntu nanjye bambonye. Tell me you've got sentimental in your old age. Utambwira ko ku myaka yawe usigaye ugira amarangamutima mu gihe. Just a kid that was in the place at the wrong time. N'umwana wari uri ahantu hatari ahanyaho igihe kitari icyanyaho byose yabyirije. Kristo, Yesu Kristo, Mason we. Kana hakuno. Ajano. Ebe. Cyano. Kabona ipakirimo amatabi. Atabi nziranye naryo. Naryo. Kana karangije hano. Si gufunga imisatsi uko kakaje gufunga imisatsi ariko kureba iyi kabonye hano gapakeji k'imiti reba amacupa ari hano filime witonze mwana nimba yari ikanze iki kwereka hakuno nanone Meet Thea. hura n'icyo bita Thea. I helped build it before I left the circus. Ni njyewe wabafashije kubaka iriyo systeme ya Thea mbere yuko mva mu kazi. The big question is, ikibazo ni how the hell did they find you after I buried you? Ni gute babashije kukubona nari naragushyinguye muri systeme utagaragara? Rebe. Tu uyikugera hano. Uretse. Sikigari we. Iyi. Umugabo ni mugenzi uri kumufasha ngo niwe wubatse Thea ariko ageze muri systeme abonye ibintu biri marikanga. Tu. When it was time for you to disappear, igihe cyawe kigeze cyo kubura ngo uve mu kazi. I changed your identity to nahinduye imyirondoro yawe. Oil worker in Aberdeen. Muhindura umugabo ukora muri station za essence bita Aberdeen. A nobody. Umuntu uraho nyine udafite icyo atwaye n'icyo yica. Someone figured it out and swapped it. Ariko bisa nkaho hari umuntu waje kubimenya. This guy. Akaguhinduranya agashyira muri systeme kuri uyu mugabo. Systeme barahinduye baguhindura uyu mugabo. Uyu mugabo rero bakwitiranyije nawe bakwitiriye. We ni ikiyebe gihambaye ndetse kinahigwa. You know carries an interagency kill order. Ariyo mpamvu nkeka ko amaze kumenya impamvu MI6 bakize itegeko ryo kukwica. Hey. Kasani. Manafort cya kigoryi ubwo nicyo cyabikoze. You really think he still wants you dead after all? Uracheka Manafort akigushaka uri umupfu nyuma y'iki gihe cyose? I broke the only rule that matters to them. Narenze ku itegeko rimwe ryonyine kandi ari ryo yahaga agaciro. Amategeko yarakije. Refused to kill an innocent man. Wanze kwica umugabo w'inzira karengane. To help after he helped us. Yabarabafashije amaze kubafasha bashaka kumwica. Shut it down. Wamfasha ukazimya iyo system. From here. Ntago nayizimiriza hano. Hano biragora. It wouldn't matter anyway. You've been ID'd. Nubundi se bwo nayizimya byafashe iki mwana? Nubundi bamaze kukubona bakumenye. All those years on that island. Iyi myaka yose wamaze kukirwa. You should stay dead, Mason. Mason wakabe waragumye kukirwa ukabaho nk'umupfu wahava kujyayo. Icyo nicyo kibazo cyanjye. Need you to keep Jessie safe. Ndagira ngo uriya mwana umusigarane umundindire. Manafort knows who she is now. Manafort yamaze kumenya ngo uriya mwana ni nde. Manafort ni wa musaza uri guhiga uyu mugabo waseje. Ari byo biri gutuma rero yasaze. You care about her, don't you? Uriya mwana umwitaho cyane, si byo ari? Bamwana. This is where we part ways. Ndakeka hano niho ngiye gutandukanira n'uriya mwana. Can you keep her here? Uriya mwana wamfasha ukamugumana hano? Cyangwa Mason, reba Mason. I can't. Ntago namugumana mwana. Why? Kubera iki se? He has cancer. Kubera ko uwo mugabo arwaye kanseri. Kana kaje kabivuga. My mom took the same meds before she. Na mama wanjye yanywaga imiti nk'iriya mbere yuko yitaba Imana. I'm sorry I'm such a drag to you. Umbabarira ibi bintu nakuzanyemo. Umbabarira. Wait, Jesse, buretse wakana. Buretse. Ukabashaka kwifashiriza akana ariko nagashaka ukavanga. Uriya mwana ibyo avuga n'ukuri. Nagashaka ukavanga mu bibazo. I might get one more Christmas. Muganga yambwiye ko nsigaje umwaka umwe nzabona Noheli imwe sori. Jesus. Yesu Kristo, oh Jesus.
I'd help you if I could. Sinzi rero nimba nabyo nzabigezaho. Well, I can't be responsible for her. Rero niyo mpamvu ntashaka gufata inshingano zuriya mwana. Hands are tied. Meze nk'aho ibiganza byanjye biziritse mwana. Nta kintu nakora, ntacyo nagufasha. What if I go to Kamal? Wajya kureba Kamali se? He has the means to get her out. Uriya mujinga ngo ni Kamaro yanshakira uburyo mva muri ibi bintu. Kamal Shah. Kamaro Shah. No. Oya, Kamaro uramuzi nawe ba Kamaro bose umenya baba By not bananira. option. Ayo ntago ari amahitamo pe. That's what he does. Ariko urabizi ko Kamaro ibintu akora barenze. Because he's a violent trafficker. Kubera ko Kamaro ari umutrafika nyine acuruza ibintu You byose. haven't got MI6 behind you to control him now. Wa mujinga ufite MI6 kuri nyuma ntago wayikoresha ngo umukontrole. Worry about that. Ibyo ntago bikureba wibihangayikira. Just help me get to him. Je mfasha mugereho. Sibyo byonyine ndi kugusaba. Wabimfasha nkamugeraho. Listen, I can tell you when to turn left or right. Nakubwira ngo ugende ukata ibumoso cyangwa iburyo, ntago nakugezeyo nakuyobora gusa. Nibyo nagufasha. Good enough. Okay, ibyo birahagije rero. Good enough. Ibyo birahagije. Ntaribi. Shakuno. Ebe. Kana kambwe katusubu. Dore imiti umugabo ari kunywa niyo mpamvu yanze gusigarana umwana. Nawe abizi ko nta gihe kinini asigaranye. Kana nako hakuno. Hey, Jesse. Jesse. It's time to go. Nicyo gihe ngo tugende wa mwana we. Nicyo gihe ngo uze tugende. Hey, Jesse. Jesse. Hey, mwa. Were you really gonna leave me here? Ese koko wari kunsiga hano? I'm sorry. Mbabarire wa mwana we. Mbabarire. Your safety is the most important thing. Ariko umutekano wawe nicyo cy'ingenzi kuruta ibindi byose kuri njye aka kanya. Nari kuhagusiga pe. Hanyuma. Fine. Sawa. Tu. Kararakaye. Kugenda yumva ibintu bihirima mu nzigi. Ndetse genda witse imbere. Gendari wa mwana we. Genda hariya. Fatira hakuno itindo. Fatira umutarimba. Fatira itindo do. Gisongo. Kumbe kakagabo ka Walkman cyangwa se munyakazi kageze hano kamaze kwinjira mu nyubako. Byaryimwe n'indyamirizo uyu nawe uruhara rutsimba inyuma y'urugi. Kagabara kabona. Asasu do. Murate. Akuno. Tsimba. Ha. Masasu murate. Mwirikao. Akabati. Murate. Bana imbunda. Miranga. Kubita screen y'imashini. Murate. Tu. Munigani furo. Fati fok. Mukaboko cyewe. Mwitama cyewe. Cyewe. Jugunya hakurya. Murate. Bagabo. Bose ni abasirikare nta musiviri barimo. Kana kareba hakuno. Murate. Bose baricara dore ifoke mwitama. Aho bayiteye. Mbona kana. Fatira icyuma. Hakuno. Tinawe hakuno. Gufatira ikimanyu cy'igiti. Akaguru k'ameza. Murate. Nambara. Tangira bundi bucya. Murate. Ni munyakazi. Na Mason. Murate. Kagabo. Kubita icupa ku mutwe cyawe. Kana kabona imbunda hakuno. Biranga. Do. Kubita akayuyuzo. Yuzo biranga. Zinga. Gondi hene. Tututu. Murate. Tera turuna visi biranga hakuno. Cyuma. Mwana arashasi. Let him go. Mureka agende. Just let him go. Wamuretse akagenda mwibuka kakana nako ba kize itegeko ryo kukica kamburi buno
tutu jugunya hakurya mugabo afata ya nyundo y'imisumari zigezweho tutu gende tutu shizwa n'amaguru ninjira mani ndani tugende ninjira mani ndani tugende kagabo hakuno bagaye kondisiyo yo kwica umugabo n'umwana tu ko bagacitse akagabo karakurikira mw'ishyamba sinzi hano masasu Yesu Kristo tu uriya yarinde uriya imyaka 20 ishize ako mwumvisha filime hakuno umugabo umve 20 years ago umva kana hakuno umugabo yabakurikije umuriro uriya yarinde yari uyu mugabo muri kumwe uyu nguyu ureba Mason 20 years ago mu myaka 20 ishize nawe yari umwicanyi kuriya nawe niko yari ameze hakuno tu nawe niko yari ameze hakuno kiraho Walkman ka message byabaye byarangiye cyangwa ebe ntago birakunda not yet ntago birakunda ndapfuye Ross ngwino we're doubling down get your team ready uzi n'ikindi tugiye gukuba abagabo inshuro nyinshi equipe yawe yitegure equipe yawe hakuno The Wi-Fi in there will suffice for my needs. Wi-Fi irimo hariya irahagije ngo inkorere ibyo nshaka. Hanyuma fata ingofero yanjye n'ikote yaryanjye biraza kugufasha kwiyoberanya. Okay. Use only for an emergency or hanyuma iyi telefone ngo uze kuyikoresha ari uko ari biri emergency gusa ari ngombwa. No, they'll trace you in a heartbeat. Urabizi ko bari buze kugutracking. Urabizi. Yeah, we're gonna have to switch motors. Then they'll ariko biradusaba no guhinduranya imodoka kuko iyi turimo bayimenye n'ubundi. Hey. You take care, young lady. Wakana uziteho. You take care, young lady. Ziteho. Kindi cyabaye. Icometse mu kandi kamodoka nimba bakavanye. Tayari. Ngo bagiye kujya kureba umuntu witwa Kamaro. Yep. Sinzi. I wish you killed that man. Nakwifuje ko kiriya kigabo bakishe. I know it's wrong to say that, but Nabizi ko kubivuga wenda ari nabi, ariko maybe I'm becoming like you. Bisa nkaho ndi guhinduka nkawe. You're nothing like me, Jesse. Jesse ntaho uhuriye nanjye wa mwana we. Keeping it that way. Kandi ndabigomesha gutyo ntaho uhuriye na. Ubizi gute se ko nje nawe tutameze kimwe? Because I've seen who you really are. Kubera ko nabonye uriwe wa mwana we. Nabonye uriwe. Shuro zose yafataga imbunda yanze kurasa umuntu iri joro. All of this will be behind you. Ibi byose uraza kubisiga inyuma. Brand new life. Utangira ubuzima bushyashya. Somewhere safe. Ahantu hasanzwe, ahantu hari umutekano. Cyenyine. What will you do? Wese uraza gukora iki? You can't go back to your island. Kutasubira ku kirwa cyawe. There's always another island. Iteka hahora hari ikindi kirwa wa mwana we. Iyo uvuye ku ijwi ujya kwiwawa. Ava kwiwa ukajya nkombo byose nibirwa. Iyo baguhigiye mujya nazo tukajyana ariko. You don't want this life. Ubu buzima ntago bukeneye wa mwana. Run. Go gwara Looking over your shoulder. And you do? Ugenda ucunga urebera ku rutugu ucunga. Jesse, ntago ari byo cyane. Only way that I can protect you. Uburyo bwonyine nakurinda Stop the people that are doing this. Nuguhagarika abantu bari gukora ibi ngibi. Uranyumva? Tugaruke London mu murwa mukuru w'Ubwongereza cyangwa se Londres. London rwa bawinjiye uki bawinjiye ebe
baje ko bakawinjiye. You need to stay close to me, right? Nkeneye kuguma hafi, sibyo? Ugume hafi wakana we. Jano amaze kugera mu mujyi tayari ndani ya kijijini, umujimo indani. Any sign of Mason? Hari ikimenyetso cya Mason? We have nothing. Nta kintu turi kubona. He knows what he's doing. Uriya mugabo ibyo ari gukora arabizi. Right. Vuga ukuri koko. Wavuga gukora. An unknown login to Thea from outside. Uyu munsi nigeze kubona hari umuntu winjiye muri system yacu ya Thea ari hanze y'ibibiro byacu bya MI6. Bad feeling. Can you ID? Wamenyera ngo ninde? Oya. There is something I can try. Ariko hari ikindi kintu nagerageza. Whatever it is, do it quickly. Icyari cyo cyose gikore vuba wihuza. Hakuno zano. Muhaka. Umuseleste wabo. Sigurcha. Hakuno. The camera will see us. Hari kamera iraza kutubona. Ahubwo Imana imfashe ziriya kamera zibe zikora. Ntiyazihisha za hakuno do. Sorry, mate. Aza kuri TC Claude Bounce. Bamunzira kigoryiwe. Uratse. Tell me to come on. Genda umbwire Kamaro. Break your other wrist. Cyangwa se guvuna kandi kaboko. Kigoryiwe. Cyana kuri Kamaro cyangwa uvuna kandi kaboko. Hakuno. Kuyigize gutya. Bona raporo do. Bahita bamubanira, bahita bamusiba. Ukoze neza Sharo Berito, ukiriye neza. Umutego wanjye urakoze mwana, ndamubonye. Usingo ninde? Yagasani. Stephen Manafort. Uwahoze ayobora ibi biro. Hari operasiyo ari gukora inyuma y'abagabo batari ba. We'll deal with him later. Ndamuzi ibye turaza kubikemura nyuma ntari. Tubanze tumenye ibyo. Every camera in this club now. Ucakire kamera yose iri muri ibi biro ndayishaka. Na ibindi muri iyi club. Muri aka kabyiniro buri kamera yose irimo ndayishaka. He. Hakuno abaje kureba Kamari nimba ya hostinze nimba Kamara ya hostinge hano nimba byagenze bite. Reka tugende neza mu mahoro. Reke kunyagaza nawe. Hakuno. Ebe. Sanye n'umwana w'umukobwa hano. Ebe. Jano. Genda umubwire ngo ni Michael Mason. Genda bari kumubwira. Fata kana hakuno. Gakomeza katanamucikira mu kabyiniro. Bajana bavuga do. Ibigabo biri hano ukuntu bireba n'ibyanwa do. Mason boss. Michael Mason uramuzi boss? Cyangwa bireba nabishaka. Tuyirukana abakobwa bose bari hano. Sikere haganirwa kuri business abagabo baba bari mu kazi. Michael Mason umusa. Ireba ariko. No country, no badge. Badge ukigira y'akazi. Just a poor bastard. Kinyendaro kiraho. We have friends in the game. Gitekereza ko kigifite inshuti mu gakino. Who's she? Uwo mukobwa ninde? I need a way out. Shaka inzira imuvana muri ibi bintu. For her. Tonight. Iri joro nshaka kasohoka mu gihugu. Identity. Somewhere. Ukamuha imyirondoro mishyashya. Ahantu agenda atazigera aboneka. No. Oya. No. Oya. How do you think you've been allowed to operate for all these years, Kamal? Ese Kamaro reka nkubaze. Uratekereza imyaka yose umaze uri gukora ari nde wakwemereye gukora? With impunity. Nta muntu ukwatakara ufite ubudahangarwa. And with the luxury of getting rid of your competition. None ukaza no gufashwa kuvanirwa mu nzira abantu bose mwari muhanganye. Time. Muri icyo gihe kimwe. I ratted them out to Manafort and I. Byose byakozwe nanjye na Manafort. Sibyo? Manafort's gone. Manafort yaragiye ariko. Not gone. Oya ntago yagiye. Unshackled.
nta n'akantu na gato kigeze kanamunyeganyeza. More dangerous than ever to us both. Ndetse ubu kuri twembi nicyo kibi dufite kiduhangayikishije kurusha uko yari ameze. Urabeshya koko ndabeshya. The second the security camera outside saw me walk in here. Segonda ninjiriye hano ziriya kamera zawe z'umutekano zikamfata. Your club. Ninjira muri club yawe. Every operative MI6 has within 25. Buri mukozi wese wa MI6 uri mayiro 25 uturutse hapo. Bring me in. Wese yahise ahabwa akazi ko kujya kumfunga. You got 10 minutes tops. Ubwo nimba ubyibuka neza rero dusigaranye iminota 10 itarenga. I need is for you to get around. Nukuvana uyu mwana hano. Now go cut the head off the snake. Nanjye nkagenda nkamucira inzoka umutwe. Bury all our dirty little secrets with it. Igapana amabanga yawe yose uziribitse. Ngari kuvuga Manford wa musaza uri kumwoherereza. Wait here. Ngategerereza hano. Tegerereza hano nawe. Kana bagavanye hano. Tu. Dip. Kana hano. Please come with me. Waje tukajyana. You heard the deal I made with him. Diro nakoze nzi wayumvaga mwana. I need to honor my side. Rero nshaka kubahiriza ibyo nasezeranye. Your side? Kubahiriza ibyo wasezeranye. I think you wanna die. Ndakeka ahubwo urashaka gupfa. Shatse kuvuga. You don't think you have anything to live for. Bisa nkaho uba ubona nta kintu ufite cyo kuberaho. Nta mpamvu yo kubaho ufite. If you really wanted to, you'd come. Hey, people iyo ubishaka wari kuza tukajyana. I don't get to go and live a normal life. Wa mwana abantu nkanjye ntago bagenda ngo babeho ubuzima busanzwe. Ibyo nibyo ukunda kwibwira mugabo. Jesse. Ibyo nibyo wibwira. Hey. Wait. You're stronger than this. Wa mwana urakomeye kurenza ibi. Oya. Yego. Urakomeye. Yes you are. Keneye kubukomeye. Just promise me you're not going to die. Basi nsezeranya kutari buze gupfa. Nsezeranya. Exactly. Sibyo nsezeranya kutari buze gupfa. Hakuno. Right, where's my tactical team? Ariko tactical team yanjye iri mu muhanda. I want Mason and the girl. Ndashaka Mason n'uriya mukobwa babafata ari bazima. Abana kugenda barasana. Ndabashaka ari bazima. Okay. Cars out front. How far out is your team? They're still en route. Imodoka iri hari imbere. Equipe yawe iri kureba ingana iki? Bari mu nzira nyakubahwa. Uyu nawe yohereje equipe. Mwabikora kimwe muri mu biki ko mutagenda. Hakuno Manford. Amasegonda 30 turatuhageze. Use that to your advantage. Mukoresha kariya kana nka avantage kubera kuri uyo mugabo ari gushaka kukarinda. Sawa. Hakuno equipe yoherejwe na Manford itari ya MI6. Manford ari gukora utumisiyo mu ibanga inyuma. Passport indangamuntu ibihumbi 20 by'amayero. Safe house in Spain for now. Uriya mwana agiye kugenda bari kuba muri safe house yacu ba muri Espagne. Leaves Isle of Dogs in 30. Ubwato buragenda kuri Isle of Dogs mu minota 30. It won't wait. Ntago buri bumutegereze. Just make sure you finish what you started. Nawe umenye neza kuri gusoza ibyo watangije. Sukemuye ibyawe subwo bikemuye nanjye ndaje nke muri byanjye twumvikanye. Twubahane kabisa deal ni deal. Hakuno. Umukora ubyo ari kwivugishwa ngo ibiki n'ibiki. Arivani yaparitse hakuno. Wait on the other side of the square. Bagabo baje hakuno to. Bebe. Baje hakuno bakuma kote yabo n'iki. This is Zulu, 2 minutes out. Iyi ni Zulu turabura nk'iminota 2 ngo tugereho. Urakeka bari bari indani. You're not already there. Kandi mwagezemo indani. Reka twabona ari twebwabo. Rekasoni. Ubu ni Manford nanone wohereje abandi. Tell them that there's a rogue team already inside. They need to babwire ko hari equipe irimo hari indani. Bakeneye kwinjiramo indani ubu none habigishyushye. Hakuno muri night club. Mu kabyiniro hagiye kubera makavuye muraje mwirebera gatogo. Uyu mugabo baramuzi. Mazina nyakuri bamwita Jason Statham. Wararebye Transport. Ukareba Hobbs and Shaw hondagura The Rock. Ukareba Fast and Furious karindwi. Na gatandatu ni ingora. Check. Ukareba The Beekeeper. Ari umuvumvu. Hakuno tu. Jazano. Arababa n'abagabo. Bahukamo. Yetse. Babazanywe no kwica. Banza gufatira imbunda hakuno.
banza gufatira imbunda hakuno arabanza azengurukamo hano umwana yamufashe akaboko abona ibigabo byawe twitumanaho mu matwi afashe imbunda hano fatira ikirahure bimwe bya wayini abanza duca indi bakira asigara agisongoye nk'umusumari do nongwereka wa mwana nogere uratse mu ngoto rica imikino gusa abagabo ni benshi hakuno umugabo ntiyanakwishira afite uruhara rubengerana nk'urw'umurara nzi uretse faya ariwo silencer rica hebe hakuno hakuno ze gutya cano nkwereke cano nkwereke caho nsimba hano ye hakuno ishyano rirarabura uretse masaso hakuno sivile babigenderamo nsimba kana hakuno nsimba hano uretse no Nemwa tugende hakuno ibigabo byaje ni byinshi abyinira hano uretse uriramo n'ibigabo bamuturuka inyuma bamutera ikintu akana kipangarika ku kigabo kana barajugunya hakuno faya sasu uretse sasu mu kabyiniro muri night club ibintu bibakavuyo ibintu bibagatogo uretse simba hakuno ve mu nzira mwese muve mu nzira ye Arthur, Manifold's guards have got Jesse. Shunjira abagabo ba Manifold batwaye umukobwa yaramucungira front entrance cut across the square and turn south. Urabona wambukiye imbere ukambuka umuhanda bagiye kumutwara muri vani y'umukara hakuno ibigabo umwana byaramufashe bimushyira muri vani y'umukara nk'uko umugabo atari abimubwiye koko kana genda hariya washyanuwe kana hano I don't see Mason. Mason siko ntari kumubona dore nguri hariya Mason nguri hariya mwibuke indi timu nanone wereshwe na MI6 ariko bo bamushaka ari muzima Mason ari kuza yerekeza aho ngaho muri mwana muri to Mason timu ya MI6 to hakuno faya uretse bonago bamwica bamushaka ari muzima niyo mategeko bahawe yaje afunira mu mavi shaka umwana sinzi ariko to abo yavuyeyo nimba umwana ari bugeraho nimba atari bugeraho sinzi to uretse sasu ryaravuze I got you. It's okay. Bimeze sawa. Jesse. Ndagufite Jesse. Ndagufite. Hakuno. Rebe. Okay, umeze neza hakuno. Kirabona kakagabo kari kumwiga kamunyakazi do. Kagabona ko kahageze tayari do. Kagabona ko kahageze. Sinzi ahita yurira moto hakuno. Ciao nakana nimba bagiye Rebe
aka kana ngo kagomba gufata ubwato uyu munsi ukajyana muri Espagne. Kana yakazanye hano ahantu ku mazi. Ikibazo akana ntigashaka kumusiga. Dore ubwato buje kugutwara ngo uburiya. Ubwato buje kugutwara ngo uburiya sha. Hey. You're gonna be okay. Uraza kumera neza wa mwana. Come on. Kwino. Kwino. Wanna lower it down. Uraza kumumanura. Mugire vuba mwana, mugire vuba. Icyo kugenda. Oja. Ubwato nago bugutegereza. Oja. You can't live a normal life for your wrong. Wambwiye ngo ntago wabaho ubuzima busanzwe ari kuribeshya. Come on the boat with me. Kwino tujane mu bwato. We can disappear. Tugende tubure burundu. Please, no, please. Ndakwinginze. I have now. Ni wewe nyine nsigaranye. Yo. I don't want to leave you. Sinshaka kugusiga. Hey, Jesse. Va Jesse. Oya, nyumva witonze. Jesse, oya. This is the only way I can keep you safe. Ubu nibwo buryo bwonyine nakurindamo. Ranyumva. I'm sorry. Babarire. No. Oja. I'm not leaving without you. Je ntago genda tutajanye. I have to save you. Ngomba kugutabara. Tabara ibiki wa mwana. You saved me already. Warangije kuntabara. Byabaye. You saved me already. Wantabaye byabaye wa mwana. Byabaye. Gira isasu riramuhujura. Wa mwana we. Genda co. Shugunya mu bwato. Hakuno. Bwato bita bwikomereza. Hakuno yasigara hano. Sigaye hano. To masasu. Masasu kakagabo kahageze ngo ni munyakazi. Walkman. Ahageze. Yeah. Masasu hakuno. Sasu. You even know why you're doing this? Ese byiburuzi impamvu uri gukora ibi bintu bose imbunda zakuru. Doesn't matter. Nubundi nabanyizi nabanayizi ntacyo bivuze. Nuriya mwana ntago uri bumutabare. Uratse. Biranga. Aratse. Zingi mugara yidepoza. Chumugongo. Uratse. Biranga. Tera umujari. Round kick. Cyo kubita wihindukije. Hakuno. Kubonera umunyururu hakuno isheni. Unda kubonera itindo. Itibe hakuno. Uratse ku mutwe. Cyabwe. Kubita hakuno. Munyururu. Kubita biranga. Uratse baramudepoza. Za hakuno. Ni ganipfuro. Uratse aramwirenza. Kubita biranga. Kaboko cyabwe. Uratse ku mutwe. Kubitwa. Tindo n'umunyuru icyarimwe. Ha. Gasani. Fatira umunyuru awushyira ku cyuma hakuno kanguhe nyokosha. Rimwe. Josara arigubanya. Gasani. Hey. Nebye gutya abona akana kari kurenga. Byibura hano yizeye ko akana gafite umutekano. Rebe. Byo byarabaye. Byo bimaze kuba. Umuyobozi wa MI6 mushyashya Roberta Flosti afite ikibazo hakuno yazimye ibyazimye.
Manford umusaza wahoze ayobora MI6 shakaga kwica uriya musore ariko nawe ni umusaza mugenzi we do. kureba nabona abarinzi be bose bari hasi. Hindukiye tayari umugabo yamugezeho. Mason yamugezeho. You were my dearest. Shani we nakundaga. My greatest weapon. Uri intwaro yanje y'igitangaza kataraboneka. And then you broke the rules. Urangije urenga ku mategeko. Black Kites know one law above all. Ba Black Kites twari tuzi itegeko rimwe riruta ndi yose ryo kuba loyo nyine ryo kwizerwa. Kwiri kubura umuntu w'umwizerwa utajya ugambana. Missions first and the missions second. Wakiza amaranga mutima yawe imbere ya misiyo. I finally put humanity over blind obedience. Je nashyize imbere ubumuntu kurusha gukoreshwa gukora buhumyi gukoreshwa buhumyi. Oh yeah, there it is. The righteous master. Sigaye wumva urindwanya unyuze ibintu mukuri rero. You allowed a civilian into this game. Wemere umusivile kuza muri iyi mikino. Child, what good is all that humanity? Wazanye umwana mu bintu nk'ibi gihe gosa keza kuba umuntu uri kuvuga nakaye. Amaraso y'uriya mwana agomba kukujya mu biganza. Ntabwo ibyo bizigera biba. And you know it. Kandi nawe ibyo urabizi. Kagaba kagezeho. I don't want that either. Nanjye rega ntabyo nshaka. You really think you can outrun what you are? Uratekereza wakwiruka ugasiga icyo uri cyo? Umuntu usiga ikimwirukankana ntasiga ikimwirukamo. Who we are, Mason. Mason turabo turibo. I have been given complete autonomy to make nawe inshingano zose Black Kites stronger. Ndetse nahawe ubushobozi bwose bushoboka bwo kongera kubaka iriya Black Kites ayigira ikomeye kurusha na mbere. Sibyo? You with me? Ndashaka uze dukorane. By my side. Iruhande rwanje were. Nkuko byahoze. As we will. You're the very reason I didn't pull the trigger 10 years ago. Ni we mpamvu yatumye ntakurura imbarutso imyaka 10 ishize. Urumva? And why I have to now? Ariko ubu bwo ngomba ni wowe mpamvu ugiye gutuma nkurura imbarutso ubu bwo ngomba kuyikurura. Fire! Namwe murabyumva. Byo byarabaye. Byo bimaze kuba. Kibyo byakabaye. Filmu ubu nibwo itangiye. Tugaruke London muri Espagne haciye amezi 3. Biriya byose tubonye bibaye. Hakuno kana ka Jessica ari hano gasigaye kibera hakuno. Kabonye indangamuntu nshyashya, passport nshyashya, kajya kuza kari gafite n'amafaranga 20,000 by'amayero n'amafaranga menshi kukana nk'aka gato noneho. Anything new? Kintu gishya murabona kuri uriya mwana. Having some cocoa and reading a book. Arimo kwinywera gakoka yisomera igitabo. Nta kindi. Been an uprise? Komeze muzuminge mwana. Hakuno. Zooming umwana barebera hariya muri miruwari. We should start MI6 iracyamugendaho. exploring other ways to find him. Ari dukomeze dushakisha ubundi buryo, dushaka ubundi buryo bushyashya twabona muri ya mugabo. He hid from us for 10 years. Uriya mugabo yatwihishe imyaka 10 arabishobora. Pakuriya mwana aje. Sibyo? Uriya mwana niwe wakongera akamuvanayo rero. Ni ikibazo cy'igihe muhumure. Muhumure. Hakuno. Akiraho kamera ari wayizamuye. Iki? Barika, Brits. It's him. Niwe. Hanari hakuno. Jesse. Aciye amezi 3 biriya byose bibaye intambara zibaye. Your friend said this was for you. Inshuti yawe iravuze ngo aka kantu ni akawe. So. Debe. Se gutya kumbi yamwohererejemo twa tuntu bakinisha kuri chess ahita acaho. Ari hehe? Was there a moment ago? Kirari hari ariko mu kanya gato cyane gashize. Ebane yaramubuze. Bivuze ngo umugabo ari hafi aho ari muri Espagne. Ningawe yakabwiye umwana ati turi buze kubonana cyanda cyari gushakisha uburyo kugira ngo nje nawe tubonane. Mpamya ko na filime yacu ari uko igenze. Bayitaga Shelter, je banyitaga Heza, banyita Simba,
Batman winaha duhure muzikurikira mbibutse ushaka kwamamaza nimero yanjye ni 078 21 29 503 ubundi tukirira show nta gutinda mu nzira. Ciao bye bye. Sibyo irenze ibisamahane. Bye, see you. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye. Bonana n'abaganga b'imiti kabarewe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha miti. Agutega amatwi aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira. Dr. Aida barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uhomba, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr.